Ikaze mu makuru agezweho muri aka kanya mukurikira binyuze kuri isi mu ncamake. Muri aya makuru turagaruka kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Mu karere ka Musanze baravuga ko hari abajura babanza kumanika ku nzu z'abaturage imisaraba bavanye kumva ubundi bakabona kubiba. Naho umuyobozi mw'Ishyaka Rya Dr Kayumba aragezwa imbere y'ubushinjacyaha kuri uyu munsi. Papa Francis yagabanyije imishahara y'abakardinali kubera ingaruka z'icyorezo cya COVID-19 cyugarije isi muri iyi minsi. Korea ya Ruguru yateye ibisasu karundura mu Nyanja y'Ubuyapani bitera urunturuntu. Aya makuru kuri burambuye ari mu kanya ntujye kure, nge nitwa Abraham w'Imana. Ikaze mu makuru arambuye tuye guhera mu karere ka Musanze. Bamwe mu baturage batuye mu mujyi wa Musanze barimo gutaka ubujura bavuga ko bukoreshwamo imisaraba iba yavuye ku mva z'abantu bashyinguwe, abajura bakayimanika ku mazu yabo mbere yo kubiba. Umwe mu baturage yabwiye TV1 ko iyi misaraba yibwa mu marimba atandukanye arimo Rya Bukinanyana ikaba ngo ikoreshwa mu bujura. Yagize ati abatwara imisaraba mu migenzo ya gipfumu bafite imyumvire yuko uwushyize ku rugi rw'inzu mu ijoro abayirimo badakanguka ubundi bakabona uko biba neza abari mu nzu basinziriye. Hari n'abaturage bavuga ko iyi misaraba yaba ijya kugurishwa. Umwe mu baturage yavuze ko ngo bari basanzwe bahagayikishijwe n'abajura bashikuza ibyabo mu nzira, ariko ubu ngo hagezweho abajura biba imisaraba ku marimbi bakajya kwikoresha mu magini, bakayifashisha mu migenzo ya gipfumu, bakayikoresha bajya kwiba abaturage. Umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Kamanza Kiseri wavuga ko bagiye guhagurukira iki kibazo mu maguru mashya. Ati ubu bujura bumeze nk'ubuzererezi bushingiye ku bucuruzi bw'ibyuma bishaje, tugiye kubikurikirana ubundi ahashyinguwe umuntu ni ahantu hagomba kubahwa. Ikibazo cy'ubujura mu mujyi wa Musanze gikomeza kumvikana mu bice bitandukanye cyane, aho bamwe babwiye itangazamakuru ko hari nk'ahitwa kwa Matata, ku Kabaya na Bugese ntawe ngupfa kuhanyura ku masaha y'umugoroba kuko ngo hari abajura babatega bakabatera ikizwi nka kaci. Dukomeje n'amakuru yacu. Umuyobozi mw'Ishyaka Rya Dr Kayumba Rwanda's Platform for Democracy RDP Jean Bosco Nkusi aragezwa mu bushinjacyaha kuri wa 25 Werurwe 2021. Iri shyaka ribunyujije ku rukuta rwa Twitter ryatangaje ko muri iki gitondo umuyobozi ushinzwe ubukangurambaga mu muryango wabo Bwana Jean Bosco Nkusi agezwe imbere y'ubushinjacyaha bukorera Rusororo i Kigali, ribivuga ko aregwa ubujura no kwiyitirira urwego rw'umwuga. Uyu Nkusi bivugwa ko hari umwe mu bantu bane bakekwaho gushimuta umucuruzi ku Gisozi mu mujyi wa Kigali, aho we ngo yiyitiriye kuba umukozi wa Rwanda Revenue Authority, ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro. Icyo gihe ngo uyu mucuruzi yabahaye miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda, abona kubava mu nzara gusa agira amakenga azindukira kuri RIB arabarega, barabakurikirana batabwa muri yombi. Uregwa we ngo nta cyaravugwa mu ruhame kuri ibi byaha y'abashinjwa. Mu minsi ishize nibwo yatawe muri yombi. Ishyaka rye ryabanje gutangaza ko yaburiwe irengero, ariko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ruhita ko rwamutaye muri yombi akurikiranyweho ibi byaha birimo ubujura no kwiyitirira urwego adakorera. Dukomereza amakuru yacu hanze y'u Rwanda. Papa Francis yagabanyije imishahara y'abakardinali n'abandi bihaye Imana kubera ihungabana ry'ubukungu Vatican yahuye naryo yatewe n'ingaruka z'icyorezo cya COVID-19 kugira ngo hatagira abakozi b'abarayiki batakaza akazi kabo. Byitezwe ko imishahara yabo izajya ukurwa 10% buri kwezi. BBC dutesha inkuru yatangaje ko ubusanzwe abakardinali bakorera Vatican n'ababiroma bahembwa amadolari 5,900, no kuvuga asaga miliyoni 5,200,000 z'amafaranga y'u Rwanda, bagahabwa naho gutura. Ariko kubera ihungabana ry'ubukungu Vatican iri guhura naryo, bagiye kujya bakurwaho 10% ku mishahara yabo guhera mu kwezi gutaha kwa Mata uyu mwaka wa 2021. Abapadiri n'abandi bihaye Imana bo bazagabanyirizwa imishahara hagati ya 3% n'8%, ndetse ibyuko bari kuzongezwa byabaye bihagaritswe kugeza muri Werurwe 2023. Iri hungabana ry'ubukungu ryatewe no gufunga izo ndangamurage z'i Vatican na Bazilika ya Saint Peter zasurwaga n'abatari bake, aho mu mwaka wa 2019 izi nzu zasuwe na miliyoni 6 z'abantu ndetse zikinjiza akayabo. Ibaruwa yaturutse Vatican yagize iti kugira ngo ubukungu bwa Vatican butazahungabana mu gihe kiri imbere, birasaba ko dufata ingamba ubu
Muri izo ngamba kandi harimo n'izerekeye imishahara y'abakozi. Izi ngamba zifashwe nyuma y'uko habaye ikibazo mu byerekeye ubuzima cyatejwe n'ikwirakwira rya COVID-19 yahagaritse aho leta ya Vatican yakuraga amafaranga. Ibaruwa yakomeje ivuga ko kandi indi mpamvu y'uko gufata imishahara y'abakaridinali ikagabanywa ari ukugira ngo abarayiki bakora Vatican badatakaza akazi kabo. Umuvugizi wa leta ya Vatican yabwiye Reuters ko abarayiki bahakora barimo abapolisi, abakora isuku, abazimya inkongi n'abandi batazigera bagabanyirizwa imishahara kubera ko bamwe bafite imiryango kandi bakaba baba mu buzima bubasaba gukoresha amafaranga menshi kuruta abihaye Imana. Inzobere mu by'ubukungu ikora Vatican yatangaje ko kugira ngo ubukungu bwa Kiliziya Gatolika bugume ku murongo ikeneye gukoresha nibura miliyoni 47 z'amadolari y'Amerika. Biteganyijwe ko bazagira igihombo cya miliyoni 50 z'amayero uyu mwaka. Byitezwe kandi ko uyu mwaka amafaranga binjiza agabanyukaho 30% ugereranyije nayo binjije mu 2020. Amafaranga Kiliziya Gatolika yinjiza ava mu mitungo yayo mu bikorwa yashoyemo imari ndetse n'inkunga zitandukanye ihabwa. Dusoreze amakuru yacu muri Korea ya Ruguru. Iki gihugu cyateye ibisasu bibiri byo mu bwoko bwa misile mu nyanja y'Ubuyapani mu igeragezwa ryabyo ribaye ku nshuro ya mbere kuva Perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yajya ku butegetsi. Ubusanzwe iki gihugu cyabujijwe n'akanama ka Loni gashinzwe umutekano gukomeza kugerageza intwaro za kirimbuzi. Abayobozi b'Ubuyapani batangaje ko izo misile ebyiri zatewe saa 9 z'igitondo ku isaha yo muri icyo gihugu kuri uyu wa kane hari saa 4 z'ijoro ku isaha y'i Kigali ku wa gatatu mu gicuku. Ibi bisasu byakoze urugendo rw'ibirometero 420 na 430 byombi mbere y'uko bigwa mu mazi hafi y'agace kahariwe ibikorwa by'ubucuruzi mu Buyapani. Nta kintu na kimwe byigeze byangiza nk'uko bitangazwa na leta y'Ubuyapani. Hari hashize umwaka Korea y'Epfo igerageje ibindi bisasu bya kirimbuzi. Ndagushimiye cyane ko warunkurikiye muri aya makuru. Na makuru akugeraho binyuze kuri iyi chaîne ya Isi mu ncamake. Niba utarakora subscribe nagusaba gusiga ubikoze kugira ngo n'andi makuru yacu ntakagucika ahubwo ajya kugeraho mu wa mbere. Murakoze cyane, mukomeze kugubwa neza. Nyenyezwa Abraham w'Imana, twongere guhura mu yandi makuru.